Mi smo slabi ušli u prvenstvo kao što znate i prijeko nam je bila potrebna pobjeda. Sad smo je ostvarili u posljednjem kolu i naravno da želimo da nastavimo taj niz. Izuzetno respektujem i poštujem ekipu Iskre, ali kao i svakoj utakmici mi moramo, pogotovo kod kuće, da idemo na 3 boda. Mi volimo da se nadigramo, takva nam ekipa, takav sklop igrača. Odgovaraju nam ekipe koje idu na gol više. Mislim čak i da pohvalio bih i ekipu Jezera koji su pokušali protiv nas da izađu visoko i igrali i na 0-0 su i oni imali neke situacije, ali mislim da smo bili bolji u tom duelu i zaslužili 3 boda. Tako da tu negdje mislim da je naravno kvalitetom bolja ekipa, ali da u suštini Iska igra dosta otvoren fudbal, pogotovo u gostima. I mislim da to nama više odgovara. Pokušat ćemo naravno da postignemo taj gol više. To je utakmica prvog ciklusa, tako da je i dobro što se sad igra, samo što smo mi u nekom problemu što se tiče povrijeđenih igrača i nekih igrača koji su bili za reprezentaciju, tako da smo svih ovih 10 dana koliko smo trenirali imali svega od 9 do 11 igrača na trening, zavisi jesu li bili omladinci na utakmicu ili ne. Tako da tek smo se u četvrtak sastali i u petak odradili trening pred ovu prošlu utakmicu. Jako je dobro što smo uspjeli da pobjedimo nezgodno Jezero na njihovom terenu. Petak smo saznali da igramo sa Iskrom, mada je bilo nagovještaja, saznali smo da igramo u srijedu i nema tu šta je tu, mi se pripremamo, odmorali smo se dobro, odmah smo u nedelju ujutro trenirali. Danas isto imamo jedan laganiji trening, pripremit ćemo se kroz video analizu i sve to, tako da Iskra je jedna vrlo nezgodna ekipa i ekipa koja zna da igra i ekipa u najužem krugu kandidata za titulu ove godine.